ninde wababwiye ko Kwame Nkrumah yaruhukiye mu mahoro? Ninde wababwiye ko Kapiteni Sankara Thomas yaruhukiye mu mahoro? Ninde wababwiye ko Mwarimu Kambarage Nyerere yaruhukiye mu mahoro? Who told you that Nelson Mandela rested in peace? Who told you ninde wababwiye ko Nelson Mandela yaruhukiye mu mahoro? Patrice Lumumba can't rest ninde wababwiye ko Patrice Lumumba yaruhukiye mu mahoro? Patrice Lumumba ntabwo ashobora kuruhukira mu mahoro areba ibintu biri muri Kongo. Ntabwo bashobora kuruhukira mu mahoro keretse Afurika yiyunze. Ntabwo bigeze baruhukira mu mahoro, ariko bashobora kuba mu mahoro mu gihe Afurika yaba yiyunze, kubera yuko intego yabo nyamukuru icyo barebagaho ari icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo muri rusange Patrice Lumumba yaratengushwe cyane kubera ibirimo kubera muri Kongo. Twebwe rero dukwiye guhagarika kurwana tugakoresha ururimi rumwe. Turi abantu bamwe. Yego, turi abantu bamwe. Tugomba kwishyira hamwe. Yes, we are one people of Africa. We must unite. Actually remove the wood and I